Ka Menteri Berim jong kejela badai pej ia ketenat ka koj kekhia nalor kiwei ka kong amperin langdo kalaong ba kadai ka hok jong Menteri Rangba bantung bat ban penhap syuki yano hanrei kelapan pau ya kejing senyau lengo ba Menteri Rangba uklim kenjok ketin ai syuwa ban penhap syuki no ya ka kong amperin habakren syakilat pathai kubor menta kasngi halor kejing bomwan jongka sya kejing penbam smai ya ki menteri kebatmai kalakam ba kam sem la syak khot ai na kata kadau kam sem la poi syak katai kejing yelang penbam smai kala ongru ba ka parti kala shule lendet kelem kanu kejing yeslok hanrei kala syupha ka sithi hakaba na kalian jongka kam sem la pule na markidon sibun ki sithi ka kong amperin kala ong ba hakapor ba ki khot yaka ban yekun ya ki election na ka parti na East Chelong kinong trai ka parti kidawan hadu haying ban yasalok hanrei menta la syupha tang daga sithi hakabayadai bat kejing syak weng no na ka syuki menteri ka kong amperin kalong ban yekren las nyule ran hanrei kan selej ban yekendu ya menteri Rangba ban pancing syai hakano kanong rim bala weng no yaka kalaong ba kalakali na menteri Rangba hakapor ba kadon kejing yelang senyulem ha party office ba don kam ne em ba kan lej sya kejing yelang ha Delhi jong barok ki minister jong ketenat agriculture bat menteri Rangba ulong ba ka haban lej kenang penban ha kasing babut kayo ya ka message ha WhatsApp balaweng ika na ka syuki kamban se ban pipno sya kejing yelang ha Delhi ka kong amperin kalaong ru ba kejing slem ne seniority ayu kata ka baong Menteri Rangba namar ba makaru kala job samsin ha ke election kalalong senior bha